Asiphinde sinivusele futhi bazalwane namhlanje egameni lika Jesu siqhubeka naso sihloko lesikhuluma ngekuhambisa livangeli kuhambisa ufakazi kubantu bonke. Namhlanje ke singena esigabeni sesibili esihlokweni lesithi indlela yekushumayela. Indlela yekushumayela. Umshumayeli umuntu lowedlusa umlayeto welivangeli kubantu. Ngakho-ke sikhonde kufanele sitilungiselele ngalokuphelele ngaphambi kwesigibele nje epulpiti. Ngisike mina-ke ake sinake naku lokumbalwa lokumele ukuthi sikhonde sikunake singakagibeli epulpiti. So step number 1, conza kahle injongo yaleyo shumayela. Indzaba yenjongo bazalwane objective injongo ngeke ugibele epulpiti ungathi injongo. Kumcoka kakhulu ukuthi usaya kuyawushumayela nje wathi ngalokuphele ukuthi ufuna kuthini, ufuna libandla liphume live muphi umlayeto, liyasitakala yini lelibandla vele ngaleyo shumayelo, iyahlangabetana yini netinkinga lababhekane nato. Uma ushumayela ngobe nje ungumshumayeli ude injongo uthi objective uvama kuthemeleda ukhulume lokunyenti nje lokushaya isitungele edane kungasiti umuntu. Ngakho-ke qonza kahle injongo, the end, the result of the sermon. Kushumayela unenjongo lethi ngiko lokwenda inshumayelo yakho ibe nemphumela. Injongo yakho kufanele futhi ibe yinye. Kude umshumayeli aqonze kahle ukuthi yini injongo yakhe kufanele acaphele nathi into engithule ngidawudisho. Number 1, siyini isidingo salabantu lobashumayela. Njengomshumayeli lathi libandla lakho. Njengomshumayeli lathi libandla lakho. Umele usikuswelekile ukuthi adade timvu takhe. Yathi letiphukile letsinga libhandishi. Yathi lelahlekile letsinga kuthola. Yathi lefako letsinga impilo. Yathi legulako letsinga lithemba lekubuye. Yathi lephelwa ngemandla ibone nalecila elidzakeni lwesono. Number 2, lesidingo kufanele sihlangabeteke. Ngisilesini isidingo selibandla naleso sidingo kuphindze futhi ube nako lokhu ungakangena epulpiti. Yathi lokufanele sihlangabeteke. Lokho-ke kwenta umshumayeli abe nemsebenzi lomkhulu wekuhlelembisa inshumayeli yakhe ngendlela etawuhlangabetana naleso sidingo salabantu. Ungashumayeli lide ngobe nje usepulpiti. Kufanele futhi umshumayeli anake ukuthi lesidingo saleli bandla siyahlangabeteka yini ukuthi libandla libe nempilo lijabule lakheke. Sidingo selibandla sihlangabeteka nenshumayelo, ngetifundvo, ngemqulo, ngemkhuleko nangekuqoqisana nje naleyo lodzinga sitho naku lesikubita ngokuthi i-1-on-1. Asikwendeni lokho bazalwane. So-ke ngithike mina-ke umshumayeli angakayi epulpiti lungisa konke lotakudzinga. Thina nje njengabothishela siphatha uma-teaching aids, sithatha lokwa nalokwana singangeni eklasini. Ngifuna ukuthi-ke kuwe udzinga sikhathi lesenele sekulungisa inshumayelo. Ungayi ngalaba bathi bona bavele bagibele epulpiti nje bashumele ngoba moya longcwele utobenta bakhone ukukhuluma. Kwecala nje moya longcwele uhlelekile, udzinga umuntu lohlelekile. NaJesu abevuka lo kwekuseni enzaweni lengenamuntu ukuthi akhuleke alungise inshumayelo yangalelo langa. Manje-ke wonke umshumayeli kuswelekile ukuthi ahleleke ukuthi abalekele ukukhuluma lokungevakali. Lokunye lekufanele sikunake, lithini iBhayibheli ngalesidingo saleli bandla? Lithini iBhayibheli ngalesidingo saleli? Umbhalo unawo onke futhi emavesi lacuzena nato tonke tidzingo tethu. Umshumayeli-ke bazalwane kuswelekile ukuthi abe ngumuntu lofundzako umbhalo. Lokho kwenta ukuthi umama yalongcwele akwembulela ngetidzingo talabazalwane ukhona kuya lapho kunaleli vesi licuzena naloko khona. Umbhalo ufanele ukuthi akufanele futhi umbhalo bazalwane ukuthi ngidawuthini nje uphambukiswe
kuloko lokungona ukusho khona lesi sikwende lesithi ngesingisi reading from the text or reading into the text. Uyakubona le ndvo lenayo ukuthi if you read into the text usuke wena ufuna lo mbhalo usho lo lofuna wena ukusho, hayi ngoba lo mbhalo vele usho lo. Kanti we have to read from the text, not reading into the text. Cabanga sibandla liyangiva kuloko lengizama ukuchaza. Ngakho caphela ke lokwentiwa ngilabanye bazalwane nabala bathatha nje livesi lelisho lenye into balifuqe ngemandla bashumele ngayo lenye nje indvo lelengashiwo lelo verse leli. Those people ke ngithi ke mina they are reading into the text. Sibonele uma umshumayeli athi indvodzana yelahleko iyadla umdumba wedingulube, noma athi Lazarus abedla timvuthuluka letiwe etafeni lesicebi, hayi bandaba kethu. That is reading into the scripture. Liqiniso uma ufunda iBhayibheli livetana ligama lekufisa. Lazarus akazange adle timvuthu kepha walamba wase wafisa kudla letimvuthu. Kanjalo futhi nendvodzana elahleko ayizange idle umdumba wedingulube, yafisa. Uma ulifundisisa le utawukhona losina soqala uyoshumayela usho lokulengilona leBhayibheli likusho. Lokunye ke lengifisa sikunake nginako ukuthi ngatini noma ke ngengabonani empilweni ngale njongo. Ngifuna i-knowledge lenginayo, skema i-background knowledge lenginayo nganayo injongo lenginayo ngisaya lebandla yini i-information lenginayo lengayisebenzisa lebandleni. Ngisike mina ke so uyangena ke eBhayibhelini ke uyafunza ke funa tindvo lotawubekisa ngato usafunza ngetindvo lotibonakele utibonile empilweni yakho usakhuluma ngaleso sihloko utawube ukhuluma ngaso. Mhlambe ungasebenzisa futhi nenzatshana lethite loyatiko lesithi ngumzekeliso kuze bakhona abantu ukuthi beve kangcono lo sama ukuchaza. Futhi ke lokho kwenta ukuthi bazalwane bayithakasele nje balalele bangayikhohlwa amalula imfundiso yabo. Futhi ngaleyo ndlela injongo yeshumayelo yakho iyebe seyiyahlangabeteka. Khumbula ukuthi ngaphambi kokushumayela kunenjongo lethite lonayo ukuthi kufuna libandla lisatakale kuphi. Lokunye lo uyawutinake kona na ungumshumayeli kuba ngilokwe ukuthi yini lengike ngayibona, yini lengike ngayibona. Jesu abesebenzisa imifanekiso ngetinto edendeka empilweni ukuthi acacise lokuthite ngamoya. Lokho kwenta ukuthi kube lula ukuconza injongo neshumayelo labekhuluma ngakho. Uma ubona indvo lethite yendeka kumuntu noma ke mhlambe kukhona lokuthite lokufunza encwadzini noma mhlambe uvenje indzaba lenesifundo lesiva ulova ngathi singasida, ungakusebenzisa lokho kude kwethule kahle inshumayelo yakho ukuze injongo yakho icace. Nangumshumayeli uyanaka lokwenteka eveni, uyakunaka lokwenteka emhlabeni, uyayifunza imibhalo, uba nelwati uze utokhona kuyala ufundzise nangenhlakanipho. Ngithi ke mina ke kuye kuhlela kahle lokho lotokusebenzisa konke ungakayi epulpit, uhlele dilungiselele uhlele usalungisa inshumayelo yakho, cacisa injongo yeshumayelo, the central truth lenjongo yakho icacise. Lena ke ngiyona nhliziyo yalomlayeli umcoka lokuthi uyiconze kahle wena mshumayeli kuqala lenjongo. Uma lo mlayeli noma ke lenjongo ingakucaceli wena ungeke phela kucace nakulabo lobashumayelayo. Ngakho ke kumcoka lokuthi ubhale nje phasi uthi this is my objective, this is my central truth, this is my end result yale nshumayelo yami. Ngifuna ukuthi ukhiphe naku le nshumayelo egcineni kwakona sengicethile. Asengibekise nje na utawufundzisa lungisa konke lotawukudzinga usesekhaya. Lokho ke kufaka ekhasini sita lesibitha singama teaching aids. Lokho lotawasebenzisa kufaka ekhasini letithombe,
ungabe ngumzekeliso wesinzatshana mhlambe utawusebenzisa abantu nasesonto wathi kucala mhlambe utawutsinga libhodi neshokhi naloko ulungise lokho usengakayi kulabantu ukukhuluma nabo. Hlela ngendlela yokuthi emaphuzu akho alandzelane. Siyesikhuthathe-ke ukuthi inshumayelo ibe yimfisha. Isho nje amaphuzu lamcuka kuphela. Ungayendi ibe yinje ngoba bese icanganisa nale njongo yakho kungasevakala usibufuna ukuthini. Ungayihlanganisi inkulumo bazalwane kuze kungasevakali lokuthi uthini. Uyomangala lesikhathi uve umuntu ashumayela acova nje aye lena phinza abuya ngene ngalana nigcine nibutana nodwana ukuthi kopha lo muntu kahle uthini kahle. Angibeke kanje uma ishumayelo bazalwane ihlelekile ubona nganako lokulandzelako. Ngidakubeka nje kube ngi7 lokuthi ngikhomba de ukuthi le nshumayelo ihleleke kahle. Number 1, bazalwane baba nemidlandla ukulalela kuze uyofika ekugcineni. Noma ngabe yinzele ishumayelo but le passion yaloku ukulalela lezile yaloku ukulalela ayipheli. Number 2, kubade futhi lolalako ushumayela. Nalo ofisa ngathi ngabe sondo seliphumile. Nalo vangathi kuyabhora. Kubade banilaba kanjalo. Isuke ke lapho ihlelekile. Number 3, kubade lo facatha icingo ube wena ushumayela abheka umuntu angazacala nje bafacatha netincingo vele usole usiyathi le shumayelo yami ayingathi ayivakali. They have lost interest kulele ngokukhuluma. Number 4, kubade labo labasukuma baphume bangene wena ube lokushumayela. Kubade lofuna kushiyeka bahlala la bonke abantu bangafuni kuluza lutho kuloko losuku ukukhuluma. Isuke le nshumayelo yakho ihleleke kahle. Number 5, labo lababhala emanos ale nshumayelo yabo abakhona bazalwane labafundisekile manje bayibaphathe libhuku baphathe nepencil. Kepha ke na uthi ekugcineni kwenkonzo ubuka lama notes abo labe babhala khona uyukhanzela ukuthi labe babhala kuyafanana noma ke cishe kufane ngalokho senshumayelo lakho ihlelekile kodwa kwaze kwangafanana uye kwaphuma kwabhekale vele wathi losi labantu bebangakuva vele bongavakali nje vele. Number 6, bazalwane bayayithakasela inshumayelo yakho kude kuze kube sekugcineni. Uthi usashumayela ove bathi amen labanye ove bathi haleluya. Uthi ngalenye ilanga uve sebafakaza nangayo bakhuluma ngeshumayelo boyishumayela basuke ke bavile futhi isuke ishumayelo yakho ihlelekile. Kodwa nabangakhulumi ngayo futhi nabanga respond ungalingisi ke lomnye umfundisi abathi thani amen. Kufune bathi khulumele bona ngoba bayiva. The last point is ishintsha impilo talabazalwane ilethele themba. Uma ngabe ihleleke kahle iresearchwe kahle iyilethele themba itishintshe impilo debazala. Ngakho ke bazalwane namhlanje ngicela gcina lapho egameni lika Jesu Kristu. Amen.